Bismillahirrahmanirrahim. Urmatlı bir tuğan, siz iştegen yerde, yaşagan yerde, üybülüğünüzde, aylana çörüğünüzde sizdi gör albagandar, düşmandar, sizdi jamandagandar, adamların arasında şunday sözlerdi çıkargandar, uşaktagandar, jamandagandar, jaman nerselerde uyuşturgandar bar. Bulardan bardığı urmatlı bir tuğan, sizdin soğuplarınız Allah Taala'nın arasında köp boluş üçün Allah Taala bu dünyanın tabiatını şunda kalıp koyuptur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den düşmanları bolgan ulu peygamber. Allah Taala uşunday ulu jaratuvchi Allah Taala'nın şerigi var dep Allah Taalaga domat kılышкан. Oşonduktan Umar radhiyallahu anhu aytat, egere janın oğu kançalık tüz bolbosun deyt. Oşol janın oğu kançalık tüz bolsa dagın oşonun tüzdügüne doo ketirgen adamlar bolat deyt. Demek kayсы bir insanda özgöçölük bolsa, bir nemat bolgon bolsa, bir jakşılık bolgon bolsa, söz türdө аны көрө албаган, аны жамандаган, ушактаган, душмандык кылган, adamların arasında jamandagан, анын ишини, илимини, адабаклаган жүрүм турумуну баалабаган adamlar söz türdө болот экен. Урматтуу бир тукан, ошон үчүн бул нерселерге сиз эч качан кайгырбаңыз, капа болбоңуз. Бул нерселердин бардыгы сиздин соогуңуз көп болуш үчүн Алла Таала бул дүйнөнүн табиятын ушундай кылып койгон. Пайгамбарлардын дагы душмандары болгон. Аларга карабастан ар дайым ийгиликке карап, алдыга карап умтулуңуз. Алла Таалам ар бирибиздин ишибизге береке берсин. Ар бирибизди Алла Таалам ар дайым алдыга умтула турган, ийгиликке жете турган инсандардан кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.